Sin mana? Katong vlogger sa Mataling? Sikat ka di Mataling Binders God. Oh. Siya mana? Siya din na di eh. Oh. Pa-picture ta? Tara. Tala. Dol. Hala, maul lagi gyud. Mao yun. Si katong idol man kana mo sa di Mataling Binders. Isa day mo. Imong fans. Ah, pants day tamo. Oh, pwede may magpa-picture nimo? Eh pwede kaayo. Sige. Naka cellphone diare. Iwa ko picture mo. Ya kay kisa may mo hawid aning cellphone, mag-picture mo ka ta. Oh, ikaw na lang, Ikaw. na lang. Ako di ay. Ikaw na lang. Sige, mandapit. Sige. Diare. Sige ha. 1, 2, ready, go. Isa pa. Ah, meron. Salamat kay Dol. Oh, salamat bato sa Dili sa. Balinta. Diare na pod. Dili na pod me. Mali na pod. 1, 2, ready, go. 1, 2, ready, go. Saan naman yung mga tawhanan niya? Sige na, panugo. Iyon kay idol ko nila. Okay ra Dol. Okay, rabaya po oroy. Salamat kay ha. Dayon. Mubalhin na po ta to Dol, nindot yung lugar. Ato. Saan Tala. mga tawhanan niyo eh? Ali Dol. Dari mo. Dapat ramong naong dol. Okay kay Dol. Okay, rabaya po. Uber na kayo mo ha. Manghayang raong mo karon. Diare mi Dol. Diare mi dapat. May rag mahagbong muron. Sige pa, atras pa jud. Sige, atras. Sige, atras pa. Kana, may rag mahagbong muron. Sige pa. Ayaw, Sige ba?